Slušajte me dobro. Vidio sam iz zagrijavanja. Imaju jako dobar smeč. Znači blok treba odraditi. Ok? Znači blok treba odraditi i idemo to zatvoriti. A onda pustiti njima da proba nešto prijeti. Dogovoreno? A onda tu samo koncentracije, niži skip i polovit ćete sve. Ajmo, 3-4 sat. Koncentrirano, iz poena u poen, jedan, drugi, iskoristili sve njihove greške, ok? Ali o tome sam vam govorio prije, cure. Znači, dobro, morate držati koncentraciju i koristiti vaše napade, ok? Znači, spusti se u obrani niže, pazi na blok, jako puno idu na sredinu dizanja lopte, znači tu je skriveno kuhanje lijevo ili desno, ok? Ajmo, 3-4 sati.